Napalabas, in report ni Chona karagiti pulis, ang mapukpukaw ti anak da Anjurin. Kinid daw da ti panangbirok na kumakin ko na. Nagtignay matadagos, dagiti pan nakabagi ti linteg. Iti panagawid ni Chona iti balayda, sinabat adagos ni Victor, ket nagdamag, no anya ti resulta ti panagreport na karagiti pulis. Bayad ti paragipadpadamag ni Chona. Laguni ti cellphone na. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela ana pauluan. Si iti barukong. Kumusta ti panagreport mo iti pulisya, honey? Dayjay, rinogyanan na sa pulan dagiti pan nakabagi ti lintag. Nasayat nga ron kasta. Marag no matuntunan dan ti anak ta. Mabitlaan, adaw mau awag kanyak. Hello? Tamnos sa timay pataw, kontra kada Anya? timangit. Saan? Saan? Honey, asino ti mawag? Apay nagsangit ka ba, Adda kano'y mawag a concerned citizen, kat in the report da kano na iwala nga bangkay ti lalaki. Iti sakaanan ti bantay ti sitio San Roque. Aniya? Amang ano ni Jorinday Jayan. Amang ano pinatay dan Victor. Iso ama pantakitaan. Elisa, apaw! Apay, Lolo. Ada ka no bangkay ti lalaki, iwalang ijay sityo sa lugay. Anya? Diyos ko, ang mga ni Jorinday Jaya na pinatay da, Lolo. Isu mo ti atap ko, isu anagawadak. Sana mabalin. Inakibagakin ni Nanang. Teng kami kitahan day Jaya bangkay. Wayanda kami kakabsat. Kaya't may makita ti bangkay dahi ta lalaki. Ada gamit anak niya mapukpukaw kakabsat. Tamagan no iso na tayo inwalang da. Bigbigan nyo, no, isu anak yun, sir. Wala, Victor. Soda, inambungan na ti ado amol-bulong ti bangkay. Sapay kumatasan nga iso ti anak ta ito. Tinasayaat. Ikatik na kiti bulbulong anayabong iti bangkay. Wadi katamon. Bayag mo na ya. Magyamanak. Sabali na ita. Anak ti anak ta. Thank you, Lord. Sir Victor! Elisa. Ibay kayo ba't dito eh? Ma'am, imbag na nadanon sa kayo dito eh. Apay, kaya't mo matimakyosyoso, isungay may ka. Agawid ka. Tasaan na ni Jorinday ta pinatay da. Da kayon ti agawit, ma'am. Sir, gaputa si mangputan ni Jorin ijibalayo. Anya, puno ka ditibag pagkabilisa. Wan, ma'am. Kasado ti panakamom nga DJ balay managerin Elisa. Imawag kanya kita adaki ti dalan niya agturong dito eh, sir. Ma'am. Nukas sa Victor, umika, agawitan! Aniya, napanmod ni Elisa, iti nakaiwalangan ti bangkay ti may sa lalaki, Griselda? Wen, tamadanagan mat, gapo ka ni Jorin. Ay, sapay la kuma. Tasan ani Jorin de ja anay wala nga bangkay. Talaga saan nga iso?
Kat impaka muna ang nagawid dan iti balay da. Oh, masaya at no kasta. Wen, kat gaputan na danon ni Elisa da Victor Kenchonay jay San Roque. Imbaga na, ngandan ni Jorin iti pagtaengan da. Masaya at mat. Kas lalaki din naparutan iti siit ni Chona. Gapo iti panagsublimot langan ti anak da. Agyaman kami iti panagawid mo matlangan iti balay, iho. Ngem, sa dino ti nagpaingam, iti sumagmamanungal daw. Ta di da ka pa'y nabirukan, iti sinapul da ka. Iti balay na kita agasawa agayam ko. Da Danilo kan Emma, dati. Anya, napan ka di barangay Barisbus? Wandad. Iso tinagpaingak, iti nagtalawak di balay. Isumad lang nga sanda ka nabirukan, iho. Karapan kamit gaya may tinasil sila lugar. Nasakit tinakam ko kan ni Mami, dati. Anak, nabigla ka nulayang ni Mami itinaduktalan na idi. Iswa, saan na ka no napupuutan ti panang tungpanakan ka? Talaga akit din ang damading ang ugali ni Mami. Saan ka kumamang imula ti sakit tinakam iti inam? Tamok no kasano ti panang ipataglakan ka. Dad? Kasaritam to kuman ni Mami. Ket pasublem ti sigod alinangin niyo adwa. Crisilda! Crisilda, anak! Ah, apay tatang. Anya ti damag, takasla maragragsakan kayo na yasin mangpat. Ay na, talaga na nagsakak ita anak kao. Kaputa, andan nalako may kadagiti aramid may apor ni Chaur. Anya? Apay so tatang? Word anak, andan pagbayad tayo kini Jureng. Anya ang furniture tinalako yo tatang? Jay round table ana aramid iti puro adara. Anya? Kat manungaro tinaglakuan nyo tatang? 48,000 anak kao. Anya? Ay nahagyaman ak iti Diyos. Maliklikan matlaang ti apo ko yung nga ikaro ti pinagpaagas na idinagsakit. Word anak. Da kaminto ka ni Elisa ti mapanagbayad ka ni Jorin. Word, hindi yun nukwan baybayagang ti mapan. Victor, kumusta ti panagsarita yo iti anak ta? Mapakawan na kadimot lang iti panang tungpakan ko na. Oh, talaga ngay mukuok ti sakit tinakam na kan ka, Jonah. Anya, Nga mukulakan ko na. Asa na rumbe nga mangimula ti sakit tinakam kan ka. Kan imbagak nga ipatpatag mo unay kas anak. anya ti kunana. Kas lalakurang ti pamati na. At talaga nga ipatpatag mo ti anak mo. Anya, Uwan, hali. Iso ngayon to nagsarita kayo. Kat ay-aywan to kumana yung bag. sige. Kan liklikam kumati agbungtot. Aglalo no, madakamat yung to tinagan da Criselda kin Elisa. Agburak ti darak numalagip ko tinaramit na. Joda, tapno may ayom ti anak ta. Di mo kumapakitaan iti anyaman asan anasayaat. Tapno saan nga adda nga agribil di tirik nana. Sige, ikarigatak ti agtapal. Iso da ito ti kasayaatan nga ramidem. No kayat mo, nga agkapya kayo pa'y nga gina.
Anak, ada na pintas adamag nga insangpet ni Lolom. Anya day tananang? Adan pagbayad tayo iti utang tayo ka ni Jorin. Ha? Agpaiso nanang? Wen, tadamot lang ang nalakwan ni Lolom kadagiti aramid da furniture. Nagsayaatan no kasta? Wen anak, ket duatan to mapanagbayad ka ni Jorin. Wan nanang, ngam, kaano tanto mapan? Ura inton bigat latan, tamalamatan. Ha, sige nanang. Katsapaan tanto timapan. Kumusta nga tan ni Elisa? Kaya't ko kumapasyaran ni Jibalayda. Ang mga nadadala nga pagpupulutan ni Mami. Jorin, iho. Ni Mami. Umay dito eh. Nasaya at kasan ka pa yan nakaturo, iho. Mabalin ka di, nga agsarita ta. Makaturog-turog ako, Mami. Kaya't kontyagin na. Iho, amo ka nasakit pa ilang tinakam mo kanyak. Kaya't ka kasarita. Itinasayaat, iho. Diyak malipatan tinaramid yung kanyak. Sorry. Diyak lang nagawidan, tiriknak ka nagpungtot. Diyak ngamin kaya't tinaramid mo. Dakas ka riti tumulong ka nagitag kasapulan. Kaya't mo asawan. Awan tirantam amang singir, itintad mo akwarta. Kada Elisa. Aglaplapusanan tayo, Mami. Sana dakas no tinulungak man ni Elisa. Oh, Apeng amin nakasla na pudot unay ti ulo yung kada Auntie Criselda kan Elisa. ha? Oh, sana makbalin na mamuan na, ti kinapot no. Apay adi yung batan ti saludsod ko. Saan mo ayaw-awan ti saritaan, iho? Mami, Tirantak ngay masitidkan ka, kati dadawat ko iti dispensar. Iti panang tungpakan ka. kunak matadyak malipatan da yung naramid yun. Saan to na maulit, iho? Di mo lang mo, iho. Nalaos si dandanag ko iti sanda ka mapasangpat kini dadim. Tinaramid yun kat impakita yun anapat patag ti kwarta kada kayo. Ngam ti panay patag nyo kanyak nga anak yun. Nagbidot ka dita, iho. No napat patigak kumakada kayo. Naragsak kay kumay ti tutulong ko karagitag kasapulan. Ah, No bayadan to manda Elisa jentad ko akwarta. Isublik to matlang iti Bangkok. Ngam iti kaano man. Saanan amay babawi ti panangtong payo kanyak. Choda. Apay akas lang nakarupangit ka na bigatan. Kumusta gayam ti panagsarita yung kinidyo rin tirabi? madlaw ko. Nasakit lang tatin na akam na kanyak, hani. Kagangay laeng, hani. Ngam sigurado ang mapunas tumatlaeng ang mamimpinsan dahil asakit tinakam na. Aglalo no ipakitam ang napatigkan ka ti anak ta. Dasaan ko malipatan ngayon baga na. Anya, hani. Nagbayad to kano da Elisa kat maisubli ti kwarta na iti bangko. Ngam ti panang tungpakan ko ana saan ko kanon ang maibabawi iti kaano man. Anya. Magpaiso ti baga na. Ngam sapay ko ba, tasaan ang makabayad ta Elisa. Tapno saan nga adang agsakit tinakam kanyak ni Jorin. Ada tao, hani. Siya kundi mangilo ka titiri daw. Sige, litakan. Oh, Naimbag abigat mo, Chona.
Griselda. Elisa. Apay nga da kayo. Anya ti bagayo. Mami, sino kayo di sa ngayon? Elisa? Oh. Pati Griselda? Apay, anyat gagarayo nga imay dito eh. Mami, pasterkan niyo kumadagiti sa ngayon tayo. Rantayo ka diti agbayag, Griselda. Saan matkit di? Oh, iho. Sanda ka nungod nga agbayag. Iso nga, oray no sanda na sumrak. Anya ka si bagayo, auntie. Elisa. Umay mi kuman bayadan ti utang mi kan ka, Jorin. Anya? Wan, Jorin. Nakababain, tanadangran na ka ni Mamin. Gapulang iti utang mi kada kayo. Iso nga, adoy Isublimin. Elisa. Awato mo, Jorin. Mami. Dahito yan, tikon ko na kayo. Iho. Jorin, awat mo ti kwarta ngayaw awat ni Elisa. Tapno makaawid kamin. Sige. Agyaman na kiti pa ng pautang mo kada kami idi ha, Jorin. Awalan niya man na, Elisa. Dominic, adda ka matgayam. Juan, may liwak mo't na makisarsarita kada kayo nga gina. Isungan niyo oray kayo. Imbaglakit din tanabiit kami tinapanan mi, Angkal. Itay nayawat min tinabulod mi a kwarta ka ni Jorin. Nagawid kami na dagos. Tasaan na kami a pinastrek ni Chona iti balayda. Anya? Punay mo't na nagdagas ti ugali na, no di na kaila pinastrek kan pinagmerienda. Kuripot ni Ma'am Chona, Angkal. Ngamsan abale. Tinapatag. Kat nabayadan min tinabulod mi idi a kwarta kin ni Jorin. Mayat mo't na nabayadan yon. Tapno dadda makonsensya ni Chona, gapoy ti panang tungpana iti anak na. Tiyan mo siguro iti ni Chona. Kat saan min amabayadan ti impautang ni Jorin kada kami. Iso na dangran na. Mabali na kasta ti adday ti panunod na. Wenno ipapanapay din ng padawat ni Jorin ti naso agatad. Iso na sayat madlaw na eh. Tanabayadan yon ti utang yon. Jorin, kaano pa yan nasursurum to uminom iti nasanger iho? Manipul iti sinaktanak ni Mami, Daddy. Anya? Naisublin da Elisa tinabulod da kwarta. Ngam ti panang tungpakanyak ni Mami. Pulos asaanan ang may babawi. Tanasakit ka di pa lang pinakam mo kini Mami, iho. Sungbatam ko mati sa ludsod ko, iho. Uwan, Daddy. Anya. Mami. Jorin. Anya nga rod ti kayat mo ang mapasama kita. Tapno mapunas no may katipuris anay sa lugsog iti barukong mo. Gapo iti panakailawan ko ng tungpakan ka. Ala, sumubat ka! Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.